إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله فرض علينا الإيمان به تعالى. روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الجليل أصول الإيمان التي يجب علينا الإيمان بها، وهي الأصل الأول الإيمان بالله، الأصل الثاني الإيمان بالملائكة، الأصل الثالث الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، الأصل الرابع الإيمان بالرسل، الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، الأصل السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان الستة يجب على كل واحد منا أن يحققها حتى يكون من الفائزين الناجين يوم القيامة ومن السعداء في الدنيا. قال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. mbe ala tanu mba ya fadeli ambe nyini ala fi akan kisi kabanyira kun toro manan ka baraju ni ala jomin kanda wode kanda bagay, ni ala jomin kanda wode kandara, ni ala jomi fili mogote soromi mbo kanda. Ambe seriya masite minni bato chiala makka kani ala kelembe ute yo nyogonte ala la ambe sharia Muhammad wala ka jondo wala ka chidendo kisini nema baka ana ka dunkewu ana ka shebo ala ku kisi min ka chakosobe no temina ka bo islamu ala ya farda yanka kwan kalli manani alaye masamin korta lengo Bukhari ni Muslimu yabo kabu marumbul qattabi bolo ala ka je kabama ako Jibrila ko cidemma nkibariya limaniya ye jumaye ciden ko limaniya de ikal limanani alaye ani ala ka kitabu an ka limanani alaye ani ala ka malikiyawu ana ka kitabu ana ka cidon ani dollaba ani latige ahera mana juma nabinyuma ni hadisa yin kono limaniya lesiru ye munu nye ayo ulu fanye limaniya lesiru munu na wajibra anka limananu ye kido nyo fanye ni hadisa kono fulo ye jumaye kalimanani alaye fulana jumaye kalimanani malikiyawu ye sabana jumaye kalimanani alaka kitabu jigina unya kitabu munu jigi aka cidenka sabana jumaye
nani na jumaye kalli manani cide wunye duru na jumaye kalli manani dollabanye woro na jumaye kalli manani latige a hera mana juguma ninde limaniya akalli shiri woro inye ni awajibara an kelen ka an kalli manani nununye an kalli maniya ni nununye an ka ke haqiqai puru anna sheka kishi anna ewaken ni yoroso bagay ni sara soro bagawye anna ke kishi bagawye yomal qiyamah do anna ke mugo kunna duye jiyan fana kono ala ko qur'ana kono akoni mugo ni ye bara nyuma ke iye cheye iye musoye ni ye mu'mini ye de mugo ni ye bara nyuma ke iye cheye musoye ni ye mu'mini ye ni ala bi nyanamaya jiya kono nyanamaya nyuma yomal qiyamah do fana iye bara nyuma mununke mbi sara ika bara nyuma fana yomal qiyamah do balmon ni limaniya leshir woro min fulani nye fulo ye jumaye al imanu billahi kalimana ni alaye nu ko kalimana ni alaye abe konnani abo onyini fe o konnani be faranfansiya kotuba tese kota afulo ye jumaye al imanu bi wujudillahi azza wa jalla annahu hayyun alimun qadirun wa huwa ala kulli shay'in qadir ikalli mananaye ko alabe ala nyanama yalendo atesa ateba amadamina atelaba ateba ala ye bada de kudai masade do iko do iduskun kono kada wala ko alabe ni nye foloye o bika mo kelen ka dala ko alabe ala madamina ewa ala de bellaba ateba fana doni masado nyanamaya masado ale ala de bese fembela la tige beba le de bolo fulanna al imanu bi urububiyyatihi ni dara la ko ala be ikalli manana ye kada ala fana ko ale ala de dan fembeda ale de be dan fembe garjake tora bale de bolo nafa bale de bolo ale de be nyana malike ale de be fagalike jiyo ko be bale de bolo danfen ko be bale de bolo ale be danfe ale de be danfen ko be nyana bo sanji ale de ba nati fengo fembe jiya kono fengo fembe ke jiya de kono ala de ba beke ninde al imanu bi urububiyyatihi ni nyefulanaye sabana al imanu bi uluhiyatihi ikadala idusukun kono ko bato be ala de taye bato be wajibriya akake ala kelem pewde bato be kaka akake ala kelem pewde minye damma kashiye ani siranya ani kin dusukun sinsi fenka ani kantibelu ani dafalu ani damma kasinu ni bebeke ala kelem pewde sallu ni sunni sujudun kan nim beddi alama ninde al iman bi uluhiyatihi ikadala ko ala de masaw ni bato bebeke aye fingo fin to de bato niya ke fingore minti alaye o koro de ko ye fulanka fu yake ye mushriki yake bato beka ke ala kelempewde ikadan ni nay kalli manani ninye sabarnaye nanina al iman bi asma'ihi wa sifatihi ikalli manani ala ka toguye anaka mankutu ala yere ye togo munu sabata yere la aka qur'ana bayin kono ayete togo munu sabata yere la ni aka ciden ka hadisa sahale wunye ikadda obela ala ye mankutu munu sabata yere la aka qur'ana bayin kono aye mankutu munu sabata yere la ka ciden nen ka hadisa sahale wunna ikadda abela iku fo ku boli komi ala yu fo chogomi بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعتيل وبافن عندما الإيمان بالأسماء والصفات كلمناني على كتوية أنا كم منكتو نيني أمد غروبالي من فو الإيمان بالله
فلنا الإيمان بالملائكة وأن تؤمن بالملائكة كلمنا ملكه فناي جملة وتفصيلا غربالي أني فرنفانشيا بلوكا يكادو ko ala kam malikew be ala yuda kabon noro de la ute ala soso ala yere yu mankutu bal ibadu mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi yamalun malikew jonde do jomunu no bonyalendo u karamalendo ute ewa ala koni kumaye mana ute bila ala nyeni kumaye ni ala yu nyamra ni minye ubode ke wa qala ta'ala la ya'asuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ala kum malikew ute ala soso ni ala yu nyamra ni minye ubode ke ikadala kom malikew be ala yu daka bonoro la ute dumuni ke malikaw dobe ulu faram fansirana nye ikalli mana noye jibrila alebe wahaw jigi cide unni nabi nyuka ikalli mana naye kaswama kalli mana na toye wahaw kibariya debe ale bolo israfil ikalli mana naye ala ya togo foye ale kabara yede ale debe finyeli ke burula ni jiya wuliye anini hadama dombe nyanamaya ale debe buru finye ni ma fen kele kan nimbe buru kono nimbe boni buru dai be yorome bata do ila ibe nyanamaya o israfilu ye munkailu sanji koni falen fe ka kibariya de bale bolo munkail minye falen fe unye ani sanji kibariya de bale bolo ikalli manani o fanaye malakul maut nimmino kibariya de be ale bolo atogo de malakul maut ni ma fen ben ni be sale de be ikan ni minana ka jama ikalli manana ye atogo ani alaye mankutu mindama qajinun nari jannaba tasuma kibariya abim malikam min bolo ikalli manana ye afora ye irduwan arjanna qajinun janna arjanna kibariya be malikam min fana bolo ikalli manana ye wa hada maden kele kalli manana ye fana ko malikiya fula kelembi kinina kelembi numala urbi ka fota ni ka keta sebe ikalli manano fanaye ikalli mananaye fana ko malikiya fula warebe munum be nyogon fale ila ki kolosi ki tanga ala mallatige min ki soro ka ibe do ina che ikalli mananu lu funay ninya al imanu bil malaikati ninde fulanay sabale munye al imanu bil kutubi antu mina bil kutubi ikalli manani kitabu fanaye alaye kitabu munun jigi akachi donka ana kan nabi nyumo jumlatan wa tafsila gorobalilan nabi nyuman najuma chira kitabu jiginaka nabi nyuman nyama be alaye kitabu do jigaka chide be alaye kitabu do jigaka ibe min togodo ite kitabu min togodo ikalli manana be ambe kitabu munundo al-Qur'an wa Tawratan wal Injila sufi Ibrahim sufi Musa Jabura ikalli manani nununye ko alaka kitabu jiginondero na yu jigi akachidonka ibe kitabu mindo ikalli mananaye ite kitabu mundo ikadala kalli mananaye ko alaye kitabu de jigi akachidonka ninde sabanaye nanina والإيمان برسل يكلم مناني وچيده فناي جملة وتفصيلا غربالين اني بچيده منوندو يكلم منانو بي كو الا يچيده ونچي ولقد باسنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت alakum man to temena jamakulu temena ne ala يچيده de chuma kuka ala kelemto bato munu nyi mushriki ya baraw ni taguti baraw uku yere kolosi kapuma walaqad arsalna ilayka kama arsalna ila nuh ala ko cide ma kunne ala ye ciden ci emne ala ye ci ma ko minye ci nuhu ma chugomi donc wala ikalli manani cide unye jumlata wa tafsila ibe mindo ite mindo Nuhu, Ibrahima, Isa, Yaquba, Yusufu, kata Musa, Isa, Dauda, minu foriye Qur'ana kono cide mugani duru to fora Qur'ana kono
ikalli manani uluye ko ala da yuci ciden munun fana ma foye ikalli manana beye ikalli manana ye ko ciden nunu uba fo min ma ulul azmin ulude kausa ciden beye nu afulu ye muhammadu nuhu ibrahima musa wa isa uba fo ninde ma ulul azmin ciden munun ye gele ya soro anu nu sabarila kosobe uye dagunni gele ya soro ka dawala nu sabarila koro nu kausa ciden beye ninyen nin ciden duruye wayen nin ciden duruye ikalli mananu ye donc mbalmaw ninde ye nani nay aw aduru nay minye wal yawmil akhir dollaba ikalli mananay ko dombena minye dollabaye aw shaykhul islam ibn taymiya ako kalli manani dollaba yinye ko abata depuis hadamade ninnin borila fokati sabati arjanna ube ni jahannaba dendo fokata sabati jahannaba koko bette me kono koko bette o kono o togode ko qiyama ko o togode ko dollaban ka ko ikalli manana beye nimbo depuis ninnin borila kaburu shigi kaburu lajaba kaburu nema yawmal qiyamah do saka kunu joli qiyamah keneka baraga fu charli anu uminali mijani ani siratu jahannaba be arjanna be korosili be feseli be kalli manani nimbe wode wal yawmil akhir ikalli manani dollabaye ko dondo be min tenni do yinye jiya domba kofe donc o jumaye dollaba o yawmal qiyamah doye hada maden kalli manano fanaye ikadda ala ye koko fiye qiyama kola ko dogolenna eka hakili sera ka minyo eka hakili sera kama I hakili mase ka minyo eka limanana be ala ko ne de yafo dollaba ka kibariyala ala ye fenfo ikadala dollaba ka kibariyala kaburu ka kibariyala qiyama ka kibariyala ciden ka hadisa nanala ikadda abela نند تقوى وباليوم الآخر بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السادس الإيمان بالقدر خيره وشره بل من لمن يلسل ور من فلنين نوبافو أركان الإيمان woruna jumaye kalli manani latige aherama ana juguma ikado ko abebe bo ala defe me minye hera ye adabu konona ni jogo nyuman konona la hera ko be dambi kata alama minye juguma uye ulatige bora ala defe de me yibo dambi kati yere de mani shetane me abeb latige bora ala defe kallimani latige ahera mana juguma abe fennani nyinife afolo ye munye ali ilm ikado ko ala be fenbe do ilmullahi ta'ala fi kulli shay ikadala ko fengo fembeke ahera mana juguma ko ala babe do o de lay munye ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في الكتاب ألاكو يالا إما دوا كفنو فنبه سانكبا ولون فلالا فنو فنبه دغما كولون فلالا على بابدو وشبلن بالله لمحفوظ لا على بادو دونك ولا هذا مدين كدالا كل تيجي أهيرا ما أجوما akoko be bole jiya kono ala babbe do ababbe kalama foy teke ala nyinama ikannindo afulanna alkitabatu ikadala fana kulla tige hera mana juguma ko ala ya bede sebe ko be sebera lahul mahfuzula ma asaba min musibati
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك لله يشير أقوم مشبشي توسرو دقوكولوكا وبين مشبشي توسرو أيرن ننكونا فو ألاي وسبب فلو سنة إحدى مدين يركدا من يسرو هيرا دو جغما دو دقوكولوكا إني نو sani alaka yere dafolo ala yo sabe lahul mafudu la kabila de latige hera mana juguma be sebera kabila hada madem be kalli manani niye ikadanina adalla kacca qur'ana kono adalla do be hadisa sahalen kono ani amr ibn as qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kataba allah maqadir li khalaiqi قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة أثبتنا أمر ابن عاص أقول لي يا متشيدن ما صلى الله عليه وسلم كو تشيدن كو ألا يدانفون كو منون بدلاتيك منون بدانفون سرو كو ألا يسبه له المفروض لا سني ألا كسان كبولون فلان الدغما كلولون فلان داني سامبا بدوريه latige min be hada madan soro jiya kono a hera mana juguma ko ala yu shebe sana ka san ka ba wolon fulani duguma ko lolon fula sabe ni samba biduruye hadisa wore nana qala sallallahu alayhi wa sallam inna awwala ma khalaqa Allah wal qalma qala lahu faqala lahu uktub qala ya rabbi wama jaa aktub qala uktub مقادر الخلائق حتى تقوم الساعة أنا نهرس سهلين كنو تيدين كو ألا يدانفين وألا يفين فرو من دا كو يقلمو دي كو ألا كو قلمو ما أسبه كو قلمو كم بمون سبه ألا كو دانفين كاللاتيجون وسبه فوقتا قيام جو danfin kanyana ma ya hakebbe jiya kono koko be boluka a hera mana juguma abe sabe fokata jiya wuli donc kalimu ya be sebe donc yika dal ni nalla tike ka kola ko ala ye fembe sebe ni nyefulana sabana yika dala ko la tike kono na la fuiteke illa bi mashiatillah ala ka la tike kono na fuyi teke ni alama jena yede a wolijute a shegute a mabate a bolite a somate a domate ko a bese ka fendo ke ninjiyan kono ka soro alama jeni minye ote ika do ko finwo finkera jiyan kono latige wala hera mana juguma ala jenana beyede ala ko qur'ana kono وربك يخلق ما يشاء ويختار akwai tiri ala abe fende da minya ajiya abe fen sugantiya minya ajiya wa qala ta'ala wa yafalu Allahu ma yasau ala ko min kari alaye abode ke wa qala ta'ala wa ma tasawuna illa yasha Allah ala ko au tesaka foi kanu kake ninne ala de makan aw te saka funde ke kanyana go jiya kono ni ala min kanu ko beke atese ko ke alay nunufo huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasaw ala de badda abad de kono choko minye alhajja walau sha rabbuka ma faluhu hada madonka ke tawla ala kunna tunkadini alaye har mushriku buka mushrika min nawtese kake ولو شاء ربك ما فعلوه ناتون دياريتي على وتسكاك فين كوني بك ايوا جيا كونو على دي جناناي ني علامه جنايو فيتي دان فين شيدتي نا بسكا فنيانا بون نجيا كونو ني علامه جني ميني ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ala ko na tun dara ne alaye ntum be kafiru la suku bilawma ubaw faqa min alamu latige alaye nin fo cide ni sebo ye donc mbalima ninde ye sabana ye latige ka kola hera mana juguma hada maden ka dala ikalli mananaye
ko foyde teseka ke ninjiya nyanama ya kono ninjiya kola ni ala majeni minye nye sabanay nani ya jumaye ikadala fana anna kulla shay khalaqahu Allah anna Allah yakhluqu kulla shay anna Allah huwa khaliqu kulla shay ikadala fana latigi yorola ko fiwu fembe ninjiya nyanama ya kono nabe hada maden soro hera do juguma do ko ala ya bedade ko ala de ya bedda fiwu fembe ninjiya nyanama ya kono nabe hada maden soro hera ni juguma la ala ya bedda wa qala ta'ala Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay wakil ala ko qur'ana kono ko ale ala de fembe da ewa ko fembe ka kibariya bay ale ala de bolo wala de fembe da ko fembe ka kibariya be ale ala de bolo wa khalaqa kulla shay fa qaddarahu taqdira aya wurila ala ko ala de fembe da ka bellatige ko ala de fembe da ka bellatige ka hakkeke abela aw ala ko qur'ana kono Allahu khalaqakum wa ma ta'malun ala de masay ala de ya awda aw hadamade ala de ya awda ani aw be barake ala de ya bedda ala de ya awna ka barake ta bedda e yire ala yidade e be fingo finke ala de ya bedda donc mbalimo minye kala tige no ba fo arkanul iman shittatu liman ya jonse woro nununde do goro balina anu ku surunya donc anya fo chogomi u pere la tige kutubate se ko nyana bo parce que kitabu de dilala uka liman ya jonse woro min fulani nye kitabu de dilalem buka ku faranfansiya akelen kele ka faranfansiya ye kitabu de dilalem baka kutubate se ko fo ko she adama woyede ka gorobali de fawye ka fawye gorobali la limaniya awa ajonse woro yen nununde bo latige kona kallimana naye anye fennani min fo o be nyini fe ikadda ulu fanala kallimana ni ufanane o fennani e jumaye ko ala be fembe do ala ye fembe sabe fulana ala ye fembe sabe sabana fuyi teseka kenni ala majjenaye nani na ala de fembe da ambe ala delala kanke mogoye ni maniya jonse woro min fulani nye nambu ke haqiqai ni mo min limanani nunu nye idara nununa haqiqala ibeke mo munun be ni yoro soro ala fe ibeke ulula mo munun be kisi qiyama ibeke ulula mo munun be nyana ma ya jiya kono nyana ma ya chogo nyuma ibeke ulula ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.